Umurukiko rwaho naho rushitamira hame ya Garden zo mu Rukabuhe bakamba b'amajuni bagira ngo utabonekera ko bashima municipality n'abakozi be abarukora b'imishoro barengeserize no kongera imishoro bwasya bwira abantu bagira ngo kubiha akacweka kamwe ka property tax bakaba tabucweka butano batabamanyise ticicire na kace tushemerera ko no determiningira landlord kandi landlord yine committee ye ukatagire respect to kwasa kumbia ngo bakazo mu council bikirizanga na 5% terachizingi au kanyondo kansala ninya nakweni basa kuchimanya bo 25% yabo kambaji hazo twashoroza kanita twakubeye tugira ngunga hawani yabanche abwece nibato witana bona batira umuko nacandi ko bayinguza n'akacweka kamwe kuba twirene baba hat baragaruce kaha mpaka nshongeje kuzurweho eza zibaga amazikabanche tutukazicengera tutukumane kizakozere so hati baguruka 5% tukuzajibaha na 1 tukuzajibaha babanze biza batushobore emwe yitu abahire bakajikosa bati abo kubiteka ryo gwo mushoro nirigira yo umushore sente zba collecting tuzukuza mu kibo cya municipality ne sente zitu itobuzire zita abuzira kurugam sonya bunkurana umujyango tutense na ndatabunu karakanyo hate ndonde kituratense ndatabunu karakande kigira kitaru zefutensa kinawe eja assessment basa kuzikozesa tuzomukoti tubatabariza abukwe n'ubushuma iwe kaniteka imekume mwine 25% no shasibwa 25% kuchirito 75% niyo yitu nkaba landlords kandi ati yo wa 25 washasha kuchizitwe twagamba na meya wa Kabwe division George tumwebaze aho mushoro gutandikire ati nuko kutugira ngo nawe tarakubimanya aho byatandikire ecu nacombere nicyo gusanta kamutangambire kumwaza kongera mbwene hati ngambire shi abantu ambabo naryo nebitara mu buteka kwimuko kwinyuzo mushoro hano yani bagushorozo mutabone yinkwebembera hati nashango yuhurizo shorozo mushoro gonjize utangambi nayo niyo nshongera rya hompo tugerezo no kugamana tabonekera kamwe na municipal revenue officer konkabambe bibire byabusha gasha kwa Mike watwakire